kaset. Wah, sarapan lah. Seger. Ayah kopi, ayah ciherang, ayah susu, kopi. Udah betikan. Ciherang, biasa. Susu, sultan. Bismillah. Aduh, motor ayah, duit loba. Sik, ulin lah. Mantap. Mau motor mana ya? Biasa. Lumayan. Wah, ini motor ake aing, ini mas pion lagi 2. Iya warna motor, iya jagoan aing ya, iya ngaranna motor lagi. Berangkat. Liur kunaon dari mana? Beli aya liur. Aya ngopi, boga duit. Emang sebenarnya cewek acan. Ya aing menang di beli liur aing aing nama. Man. Jangan kemanangan. Tunggu Gawe. Nang ada kan digawe na ya. Liur aing nama euy. Nya kape teh kasep lelo. Ayeuna teh ieu teh keur Covid 18. Tah, liur Covid 18 teh liur beli aing kumaha aya neangan gawe na ka mana nya kieu teh euy. Yang ngopi aing euy. Aing ngopi. Gas aing nama beli langs liur ulah ngomongin ting pagawean. Liur. Itu ayo juragan nih Wah, efek pengangguran tuh. Mas, mulai harapan nih. Sembegen lah. Udah pengangguran. Ini keren ada yuk. Mampir ya bos. Bos. Mampir lah tuh, Bos. Nggak lah. Waktu ulin jeung budak harapan mah aing mending kene ngecek bengkel. Bos, tumben ka dia. Nya, Ka mana bapana? bapak kare urusan. Nah, ulah oge aing ka dieu. Emang sana pasien? Acan bos, mohon sepi. Dia buka saya, mau makan mau teruskan dia. Iji, Ustaz. Tuh, pasien tuh. Tong meles teh enggak gitu, tong diuk teh. Itu, pasien. Mohon siap bos. Pak Ustaz. Dimas kamana wae, enak kalau sholat tara, ngaji tara, kamana wae sebenarnya. Sibuk Ustaz, sibuk
naon? Buka we. Dibukulin. Apa? Ayo mau zaman ulin. Tapi tunggu di bersih. Mohon bos. Ay mana? Kalau sare, balik lagi sholat. Enggak, saya nggak sarean. Oh, Nang ngimpi udah kan bisa kipli, suwe. Mending dengan pegawaian ke bengkel. Sugan bae pegawaian. sistem buka sanes. Buka play. Sok, erek dikumbah mah. Pangubahkan ya? Siap. Ya. Wah, jika nanti anu main pegawaian tuh. Lah, ka bos lah. Bos, anu main pegawaian beren bos. Aya tuh motor si Kipli. Kumbah jog buru. Siap bos, sikat. Buru kumbah. Ay mah pusing ada mana deh. Siap li. Pegat. Loh, nanti rupiah. Duh, ini aral Aduh, aral. Nah, hirupit teh. Telur. Bersih teh motor teh. Ya bersih kasep. Bersihan tuh ban ge masih hidung. Tuh deuleu. Mun hayang beras mah meser deui atau dicet. Duh lah. Nah, ya, marabu bae. Alhamdulillah. Nuhun ya bos. Atur nuhun. Jangan pen lah. Tugas di guru tadi euy. Menang mah. Sabar mang gitu. Ronda. Kakidit. Kak. Kakidit. Kakak, ronda ye. Gila. Kakak. Sasi. Angker belajar nang kupa. Naon maneh dua begundal. Kelut dong keluar. Ya, mana dia mana deh. Kelut, lancik mana kan, Dek? Kedengarna awak. Ih, ronda gitu. Tuh. Gagi ngebut. Taronda. Taronda. Saha? Nyawa itu nyamper. Ya non mana? Ronda. Buru kak itu ngusir. Pak RT buru. Karena awak. Ya mas, mana pengen ronda nak? Anak nyari awak. Mas balik kali itu. Kerjakan PRA. Enggak semuanya baik. Taronda. Untung nih suka libur.
Aduh, tapi jeng gue begundal. Aduh. Sekali dulu. Ayo bro. Enggak. Gelut ya. Gaskeun. Bro. Cicing lah. Cicing. Yuk cari cicing dulu. Aing mah tanggal skipis sama baik udah kayak jerail temen lo. Aduh, cari cicing. Aduh. Heh. Produk anjing.